بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی. بله تماشاوان هیجا جاره کدین بخلکت نوجی برنامه زمانی من بون میوان مالاوا ایروجی وانه اما دسر خالبندیه بردامیا هر دوانه می بورینه خالبندی حتی نها مچار همان نوی برنه یک جی خال جوت خال پرسنیشان و بهنوک نها جی ام همان کی نود بن او همان جی خودی گرینگیه که دست به که ام خال بهنوکه نشان بکن آوای نویساوی او پاش هنک مینا کن سر بیشن ام بهینه کنده ما خوش مرا در باس بکن بله شاگردنا هنجی بخیر هاتن نهاجی ام دست بانه خواب کن چخوا دست بکی مجاره خوا وانه خوا ام دست بکی دست نشان دکن ریزمان مجاره مجی لسر خالبندیه ما گود یک جهمانین بنگهین ایکو مجار آنگو هفو کن چه دکن خالبندیه ما گود دست بکی ده خالبندی چیه؟ خالبندی سر و بنی هفو که دیار دکه هر وها واته هفو که نشان دده او تگهشتنه او حسانتر دکه او فهمتر دکه باشه؟ نها جی ام همان خوی پنجمین جی خالبندیه ببین او جی خال بهنوک خال بهنوک او جی خودی ارککه خال بهنوک به وی رنگی ته نویسین خال بهنوک خال بهنوک جبو چه ته بکار آنی اف نشانه دکه و نابرا دو هواکن کو به هوا گریداینه ین کو هفت تمام دکن اف نشانه دکه و نابرا دو هواکن این کو واته اوایه که او هر دو هواک هفدو تمام دکن یان هواکن هوا دو دانی ام بناسه اوی بنویسن خال بهنوک بناسه اف نشانه دکوه نابرا دو هواکن به هوا گریدای به هوا گریدای ین کو هف تمام دکن ین کو هف تمام دکن بله جاره کدین ام پیناسه اف هفدوره دوباره بکن خال بهنوک آوای نویساوی ویرنگیه پیناسه یعنی ناسکرنا خال بهنوکی کاری و ارکی وی چیه اف نشانه دکوه نابرا دو هواکن به هوا گریدای هواکن چاوا به هوا گریدای یک واتایی ین کو هفت تمام دکن میناک ام چند میناکان لسر و همانه بینن میناک جخوا ما گود میناک شیروکرنا مجاره دما کو ام میناکه کی لسر پیناسه کی تشتکی بنویسن او میناک و مجاره بی کو پیناسه وری نویسین دده فهم کرن جبر بگه تمید میناکان ده ام بهتر وانه خواه فهم دکن میناک یا یکی هوا دست بگه از پر بجوشم بجوش یعنی کیف خوشم باشه از پر بجوشم
لەڤەر چ هەیە؟ Ez dixwazim biqîrim. Ez dixwazim biqîrim. Bistirêm û bibezim. Li vir çi heye? Ez pir bicoşim. Yani ez pir kêfxweşim. Ez dixwazim biqîrim, bistirêm û bibezim. Ev her sê peyv girêdayî bi coşêne, bi kêfê ne yani. Hevoka xwe şûna ku tu di hevokan binivîsî, hevokekî yekwateyî yani hevoka te hevdû ve girêdayî bê xal bêhnok tê bikaran. Şixwe piştî xal bêhnokê tîpa hûr tê nivîsî. Ez pir bicoşim. Li vir coş çi ye? Coş rengdêr e. Ji ber vê yekê qirtaf jê dûr ketiye. Qirtafa em ya cînaka kesane jê dûr dikeve. Ez dixwazim biqîrim. Biqîrim, qîr li vir çi ye? Lêker e ne, karek e, kirinek e. Qirtaf pêve hatiye nivîsî. Bistirêm û bibezim. Ji xwe dawiya hevokê de xal tê nivîsî. Baş e? Em hevokekî din li ser vê mijarê bibin. Em ji serê sibê de li vir in. Em ji serê sibê de li vir in. Çi yê li vir? Xal bêhnok. Ne? Ne kes tê bêhnok, ne kes diçe. Li vir hevoka me bi hevdû ve girêdayî ne? Lê gelek heymana wekî niha em bêjin hevoka xwe bihtir têr dike yan jî bi wate dike. Em ji serê sibê de li vir in. Ne kes tê, ne kes diçe. Li vir çi hatiye nivîsîn? Xal bêhnok. Mînak il cemo hene hûn bêjin? Mînak? Heger mînak tune bin em carekî din li pênaseyê û mînakê xwe din vegerin. Xal bêhnok. Xal bêhnok awayê nivîsayê vî rengî ye. Pênase. Ev nîşane dikeve navbera du hevokên bi hev ve girêdayî yên ku hev temam dikin. Yên her du hevok hevdû temam dikin. Mînak ez pir bicoşim. Ez dixwazim biqîrim, bistirêm û bibezim. Em ji serê sibê de li vir in. Ne kes tê, ne kes diçe. Baş e? Hevok? Garantêjin berhemên Ehmedê Xanî ev mamzîn nûbara biçûkan aqîde îman. Her bijî. Berhemên Ehmedê Xanî em dikarin bêjin pir xweş in. Me mûzî, aqîda îmanê û nûbara biçûkan. Her bijî. Wekî din heger fikir cemo hebin. Wekî niha li vir. Di Kurdî de navên zarokên keş dikin zozan, sosin, binefş, navê zarokên Kurd jî dikin şêrgo, piling, hogur, derwêş. Em vê hevokê jî binivîsin. Tamam dikin. Di Kurdî de navên zarokên keç navê zarokên keç dikin zozan, bêhnok, sosin hemû jî navê xwe zayîne ne? Binefş. Li vir çi heye? Xal bêhnok temam dikin. Zarokên Kurd
لبر زاروکن کر زاروکن کر دکن لبر زاروکن کر جی ما جی جبیر کر جی دکن چه شیرگو هوگر درویش و بلنک خب دوی مروف ولاتان و پایتخت نوان جهب جدا بکن فرانسا، انگلیستان، گرمنستان، ولات، پاریس، لندن و برلین پایتخت نوان یعنی افجی هفوک هفدو تمام دکن جاره که دینم لهوکا خوی نوگرن دو کردی ده ناوین زاروکن کش دکن زوزان، سوسن، بنفش زاروکن کرجی دکن شیرگو، هوگر، درویش و پلنگ او هر وحاش خواه گلک ناو هنه یعنی چی الفر دو کردی ده زاروکن کش هر وحا زاروکن کر هر دو هفوک و هفدو و گریدنگ جبر فیه که خال بهنو کاتیه نویسین ناوی خال بهنو کش برکو هیما ناوی خاله او بهنو که پیکته جه هر دو هیمانم پیکته حتی نیور پرسیوه هنه اگر پرسیوه نبینم هر هیمانه که نو جه هیمان خالبندیه بله پشتی خال بهنو که هیمانه کوانک ده کوانک کوانک بیناساوی کوانک چیه؟ بعربی جواره قوس ده گوته کوانک قوس بلکه هونجی باش بالا خود دنیده بی کو ام بیناساوی بیجن چیه؟ بیوین کو خودی یعنی ام دخوازم باله بکشن سروان پیوان اما دخل نوا کوانک ده کوانک یعنی قوس کوانک آگاهی کو گرتن آوان دناوا هبو که ده جسدی صد نپیوسته دناوا کوانه که ده تین دایی درخستن آوان آگاهیان تشتک جهبو که کم نابه اف جی وک پیناسه که امجی را بنویسن جخوا وکین ها ام بیجن کوانک کوانک مجاره ما وینها یعنی ام بیجن پیناسه و هبو که ما ویل سر کوانک که بین پیناسه مخص نامبره ده کوانک آده یعنی کسی کو بیوا کوانک ببینه زانه کو امه پیناسه یاوی بده لی جبر کو گلک جاران پیوستی په هم بنویسین گلک جاران پیوستی په تنه جی جبر گو پیوستی په تنه ام دخل نوا کوانک لگوری ام بیجن پیناسه یاوی بیرنگیه نها جی آگاهین کو جهگرتن آوان دناف هفو که ده جسدی صد هاو جانا که ام جسدی صد بنویسن جهگرتن آوان دناف هبو که ده نپیوسته دناف کوانه که ده تین داین دناف کوانه که ده تین داین ناف کوانه که ده تین داین بله داوید با او بهنوک سور لبر خال هفو کامر داوی با ام جاره کدین پیناسه وگرنج بلگوری پیناسه ام جی میناکان بیجن کوانک پیناسه کوانک آگاهی کو جهگرتن آوان دناف
هەڤۆکێ دا نەپێویستە دناو کەوانەکێ دا تێن داین میناک بەلێ نەها jî em hinek mînakan li ser hêmana kevanek bêjin mînak heval an jî hogir an jî ciwan heval bêhnok duho duh serê sibê duh serê sibê zû li vir di nav kevanekê de zû kengî yanî bi berbang gêre berbang yanî fecir hîn sibehê zû bi berbang gêre ji malê derket ji malê derket belê li vir mînak heval duh serê sibê zû zû kengî bi berbang gêre ji ber ku bi berbang gêre yanî ji serê sibê diyar e ji bo ku hem were fêmkirin çi çaxî û hem jî pêwîstiya wê bê tune ye ketiye nava kevanekê de ji malê derket em niha mînakekî din bêjin derdê mezin derdê mezin derdê mezin çi ye îxanet ne derdê mezin îxanet nahêle ku yekîtî pêk were nahêle ku yekîtî pêk were xal hevokekî din li vir komek mirov nêzî sih kesî bi hev re çûn bajêr di mehên payîzê rezber kewçêr û sermawez de pelên daran diweşin em ê vê hevoka ku me dawî de got di mehên payîzê de di mehên payîz çû çine mehê wê rezber ne û kewçêr û sermawez ne sermawez sermawez da pelên daran diweşin pelên daran diweşin belê me hinek mînak li ser kevanekê hêmana xalbendiyê kevanekê anîn berî ku em her ne mînakan carekî din bixwînim kevaneka xwe dubare bikin kevanek pê nasin agahiyên ku cihgirtina wan di nav hevokê de nepêwîst e di nav kevanekê de tên dayîn mînak heval duh serê sibê zû kengê zû bi berbangê re ji malê derket di do derdê mezin îxanet derdê mezin çi ye îxanet nava kevanekê de nahêle ku yekîtî pêk were ya siya di mehên payîzê çû çile mehên payîzê rezber kewçêr sermawez de pelên daran diweşin
يعني مهن بايزه هر کس زانه سه مهن او جی رزبر کوچر سرماوز نه يعني جهگرتنا وان نپیوسته لی جبو کو بهتر ور زلال کرن دنا واکوانه که ده تین جهگرتن حتی نبر پرسه و سروا هنه هناك مناقل جمو هبل هندكارن بيجن كانم كان روجاوای کردستانی سوری هندشی هر بيجي جدا من وجهها كردي فانتيا وكي هلبست نابا كبانة كده هلبست انجاكرقين يعني برتوك انجاكرقين هروها ديروك هروها زانس هر بيجي باشا حتى نبر پرسه و هنه اگر پرسه و نما بن جخوا لفرجي وقت بندكي هاي امي بن بيسن وهناك مناقشة سر ببن دفاقو هستنان دا جهه کو نهاتيا ورگرتن دناوا كوانا که دا بسي خالان تنشاندان وكي ام بيجن قالك هالبسي ويجوان كرد هنا ويجوان كرد قالك هالبسي وان كاس نظامي بكودا تشونا يعني ام بيجن دي برتوكا دا هون دابونا بالصالايا خويا ناكل جبروي اف بندها جبو يعني هون دابونا هناك باشن هالبسان هناك باشن برتوكا جبوان برگرینگن هاجی ام دست بکی بنده خود دست نشان بگن ده بگو هستنان ده يعني ده بگو هستن هند زانت چیه نه؟ بگو هستن نقل ده بگو هستنان ده جهه کو نهات یا ورگرتن جهه کو نهات یا ورگرتن جهه کو نهات یا ورگرتن دنابا كبانه كده دنابا كبانه كده ب بريده ب امدا بنبيسه ب سيخال سيخالان ت نشاندان شخاها فوق جيب خالي داويد با ميناك وكن هام بيجن هلبستكا سروي نديارة سيخال و كوانك اف بشاوي نديارش بشا نديار يا كوانك يرا يا هلبست يرا اف تنبيسين بشا دو يمين هيا چيا؟ بين آوه رها ملي جزيري بين آوه رها ملي جزيري بي هي بكرة علي حريري بي هي بكرة علي حريري كيفك وبدا فقية تيران كيفك وبدا فقية تيران فقية تيران حتى بأدب بماي حيران حتى بأبد بماي حيران بيتا بنويجي او جي نديارة هون داوية بفي رنگي اف بندا كوانه كي ام دكارن
بینن زمان دبگو هستنان ده جه کو نهاتیه ورگرتن دناوا کوانکه ده بسه خالان ته نشاندان میناک جخوا ما گوت دست پیکا هلبسته ندیاره بین آب رها ملی جزیری به هی بکرا علی حریری كيفك وبدا فقيه تيران حتى بأبد بماي حيران دي سجي بشا سياج هلبسته ندياره حتى نيفر برسي وهنا نهاجي ام دو گهدار کن هون دکارن بخوینن بیناسه جی و میناکی جی جوان کرم کن گوانک دبگوستنه دا چه کو نهاتیا ورگرتن بنابا گوانک دا بسه خالان ته نشاندان میناک ورگموتی بنا دیرها ملی جزیری به هیا بکرا علی حریری كيفك ويبدا فقيه طيران حتى بالابد بمينا حيران هر بجی کسک دنجی بکاری بخوینی باشه از جارکی جواره بخوینم گوانک دبگو هستنان ده جه کو نهاتیه ورگرتن دناوا کوانک ده بسی خالان ته نشاندان میناک بین آب رها ملی جزیری به هی بکرا علی حریری كيفك ويبدا فقيه طيران حتى بأبد بماي حيران جخوا ما گوت سه خال ناوا کوانک ده اف هیمان دیار دکه کو بشک جوی هلبسته ندیار هون دابیه یان جی نهاتیه ورگرتن اف ولکو دردید هونه بزانبن کو پرتوک بی یان جی هلبس بی يعني لكو داري وأب هيمان ديت هوني بزانبن كو هندابوية بشكو أبنا لشوناوي هاتيا نبيسين أو بش نديارة نهاتيا ورگرتن حتى نيفر برسي وهنا هجر ميناكن هبنون بيجي بله هجر نمينين أموانه خب داويد كن بله تماشواني هيجا ام گهان داویا وانه خوی خلبندی ام بهبین خو دم خوش مرا در باز کربه ناجی ام خاطر خوش وقت خازم حتی خلق دن ببین نواخیر خوشیده بخملو روشه شیرینو خوشه شیرینو خوشه زمان کردی بخملو روشه شیرینو خوشه شیرینو خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی